wonke umuntu uba nalo luhambo njengoba nakoJobe nje basho ukuthi shoda kancane ukuthi ngingenele indlela luhambo ngeke ngiphinde ngibuye ngalo. Sicela kubapha-ke bazalwane, siyabonga nje imithandazo yenu kuthi lecturer nakafundzisa njengoba nje sathi siyambonga uNkulunkulu la asasibeke khona lokhu ukuthi nje nasikhumbula it has been years sishiya sikolo singena la lokufundisa sesikhuluma-ke naba lesikhuluma lena kubo inbox noma bathole inombolo-ke babute because this is pure teaching. Ngicela kubekisa-ke bazalwane Dr. Kusida la eluhambeni lwakho lokuthi singene nayo inkonzo nayo fasting lesihlale siyenda lebe tempilo bebangasiniketa ama-awards ngoba khona sakumanje siyabonga mfundisi ngoba lokuthi nje udlete ibhitho njengoba simemetele nje ividiyo lenitholile neyikhumbula ukuthi ngiyabona nje i-photosynthesis siyatiyenteka emacembeni in the leaves kuthi kudla kulapha emacembeni. So now utaba like nje bilisa bese sonatha lamanti aleti bhitho nawuthi washe kahle of course kanjalo. So imagine-ke ukuthi i-37 day fasting lehlale sikhuluma ngayo nakusuka umnyaka ithi udla nje lokhu unathe manje ngoba vele amafutha ngoba siwadla ngeke nje bese uthi cuwe amafutha uyafrya thina nje singabanye hhayi ngoba sigula sazi nje prevention is better than cure ukuthi kudla lokufrayiwe uyak-avoida dlani ukudla lokuboiled. Ingakho besathi lo mtimba wethu nangu nje Romans esaniniketa kuthandazela bakithi base-AEC lesikhola sibathembekile bazwane everyday na John 17 uthi umoya longcwele utawuphilisa nemtimba yenu lefako vele kudla uyi-interpretela ngumoya ingcwele fana nokuthi nje nawungena esitolo kuthiwa nawuna moya ingcwele utakutshela wena-ke mnisi lokhu akuthenga wena awugcoki kanje but nangabe lo mvuto emoya onke lamalanga uyokhansi uyangikhutha epulpit ngiyo lakhaya sithi emadrodzana akhutha ku-altar bese bantwana baNkulunkulu bakhutha epulpit. Lokhu sisekhempini nje siyaqhubeka siyafunda sitakusho-ke lokunye lokuningi. So-ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi kwana le mtimba yethu ephile njengalapha nje le-fasting lesikiyoba sithi nje kancane kuze kube yinto yalena mhlambe lena sithi nje after lekubolisonto i-weekend yonke kuthi sidaba sesiyabuya-ke ngoba vele uNkulunkulu usibusisile ngetimfuyo bese kuyabuya-ke sokubuya-ke ibrayi sidle nathi kwanyalo kusanathwe mandi kudliwa tibhitho udle nje umtimba. So siyacela abazali nje basikhulumile ukuthi basijoyine le nkonzo yona yinhle. Then-ke naku le ngifuna ukuthi bakubambe kahle bazali bangichazile lapha kuvidiyo ngetulo naku le ngicela bakubambe lesambulo lesasithola ukuthi umuntu nakuthiwa awubani akasekho nakakatholi ingoti bani akasekho yini leli singekho. So umuntu uyi-2 in 1 kunemvwala ngekhathi ngihlale ngibekisa ngami nje ngibekisela ngagogo wami gogo Mdluli ukuthi ngabe nje gogo Mdluli ukuphi sikhulumile-ke kabantu la campaign and then vele nabazwane yenta ukuthi uma abazwane usacala ene teaching ngoba la khaya sifundisela okuningi kuyayidowa le attention lokho ukuthi vele gogo Mdluli uphi. Then ngise ngikhotha i-audio yalomnyumzana la ngendele yona lokuthi athi umfundisi ngiko batshali bahlale basho bathi umfundisi afa nje yini liphuma kuyihamba aphendula lo mzalwane ukuthi umfundisi uthi wayi kupholela uthando kubazalwane uthi-ke lo mpho wangekhathi bazalwane Jesu latawuthi afike amlanze noma kumfuna kafa kuthiwa abana akasekho le nto le khona kimi nawe siyabonga ukuthi thina nawe asiguli futhi ngeke sife le nto lena ayigeze kahle igcokwe ikame ngoba uthi ayilanza Jesu lahlala athi umfundisi nangifundise embiko bazalwane nje mina ngile ngekhathi aningathi noma nginifulathele noma ngibheke kuphi mina ngile ngekhathi aningiboni noma ngibhekele noma nginifulathele. So kuyayivula le ngqondo ukuthi athi vele nyalo nje lokhu ngikhuluma ukuthi umfundisi yini le khulumako nami angitati ukuthi ngiyini le ngekhathi lelo nje into lemnanzi kodwa leta umbulwa ukuthi okay siyini le ngekhathi. So le nto le ngekhathi-ke ngoba uthi Pawula inyama nangadi ngeke kuze kungene embusweni. Yes, ngiyalithanda lelo verse lelo. It will never inherit the kingdom of God, flesh and blood. Le ndlu iyabola nje ithi bese like labase kwaba khona nje wathi bona aphuma emtimbeni. Then ke lento lena-ke nangabe ayisadli njengoba umtimba wakho umoya njengemtimba wasenyameni wonke uyageza uyadla nawungageza uyanuka phindze nawungadli uyancipha emtimbeni phindze futhi nangabe kumakhatha ugcoke ungagula nalapha lesi iBhayibheli ngimbathani Kristu dlanini inyama yami live lami senigezekile ngalamavi just like anything lo ubona uyayenda emtimbeni wasenyameni even reproduction
kuba khona sinasukhulile ekukholweni ndawukhicitha abantu. Umfana lomncane nje ngihlale ngisho ngoba kukhona la kuma-video ngento. Ngeke umfana omncane onabo 2-3 years noma ungathi umshiya nendloda ngeke aze abe pregnant. Nalapha-ke uma wena usangakhula ekukholweni, labanye manje sebaneminyaka ngoba ngenteke ube nabo 20-30 years ekukholweni, but you are still a baby Christian. Ema-reproductive organs akho asangakhulu ukuthi bring somebody to Christ. So indzaba yemtimba wakomoya nemtimba wasenyameni imnanzi. Asibuye-ke ukuthi Peter uyakhuluma sambulo, then emva kwalokho Jesu uthi gate behind me is Satan. Okay. But lesi iBhayibheli wakhutha Peter. Pinze na Judas Jesu lesi iBhayibheli wanela nje kwenya singwa lapha kule soap waniketa Judas. Nanga amagama lithi then Satan entered. Ngihlale ngisho-ke ukuthi nakuthiwa get behind me Satan ukuthi Peter nje Jesu wakhutha lidemon. Kuyenteka ukuthi umuntu angene ngisathane nje ekomidini namhla libafati badoba inyama. Nina nje lenishadile umfati nendoda nebantwana. But-ke ngiyathanda ukubekisa la endlini yokholo. Sathane uyakungena njengoba na Judas wathi Sathane lo nje iBhayibheli lithi Satan enter. Manje Sathane tambona ngani nasangene umuntu uhlala athi kumfundisi. Nemfundisi nje nakathatha umbhobho lesiyashumala uyahlabelela kusukuma atishosha. Ngeke athi ya ngimi. iBhayibheli lithi not by might nor by power but by my spirit. Phinze lengoma ithi uhlala kimi ngihlala kuye nguye nowenza umse. So it will never be you ukuthi ushaye isifuba. Then ngegesi nangabe uyachajisa lapha licingo ngeke ubone ukuduma into la ukuthi licingo liyachaja sigesi khona. So nangala ngesekudla ke siyangena le ndlela ngekhathi ingenwe ngumoya kaNkulunkulu bese ke lo mtimba wethu nginkonje ukuthi nangabe specs ngala ngesencane ngabe umuntu uyabhema akusiyo lo mlomo lo bhemako, is the spirit nangasikho ukuthi out nandoda behlala emathuneni nje baba sebayibopha ngabozankosi. Uyakhumbula ukuthi iBhayibheli lithini wanela Jesu ukukhuthela umoya lesi bayibona seyisound engqondweni seyigcokile. So it's the spirit. Asibuye-ke ingakho sisakhuluma sathi uthi Jesu ngeke ukhonte uNkulunkulu with mammon. Leli gama lethi mammon lisho spirit lesithanza imali. Lo khansi bazwane uyalova nje esondweni athi uyocupha ejozi ngiyabekisa. So nakuthiwa ne-spirit samammon, spirit lesi sesingenile, spirit sokuthanza imali singabona ushiye esondweni ngoba bazwane noma sesondweni kuyashunyala ubhizi uyabluza nje hawu nathi nangiphumanyelwa nga-1 nabe lesonto ibhizinisi yami ngoba bazwane sebababhizi. Uma ke bazwane ubatshela ukuthi so get behind me Satan bayakwata ukuthi mina uthi kungasathani. Kanti that's what the Bible says. Phinze nangu-Peter noma-ke Paul lithi iBhayibheli naye intombazane benemoya wobungoma wayikhutha lo moya wathi wena moya lo phuma. Waphuma umoya. Yini kani umuntu uhlala asho makemtshela ukuthi umuntu kunento. Lento nje ukuthi uthi khanzi usulukhuni ungenwe yini ukhumbule logesi uthi uyagijima nje lapho ubone sokuduma ifridge. Nathi cha phela uyangena Sathane ube lukhuni nje and isinasiphelile leyo meeting leyo ebandleni ngoba na Judas wasangiluka wathi sengiphoce umuntu longenacala wagijimisa imali. So nawe-ke nakhona phinze ubuye kuma-senses. Le ndzaba lena siyayikhuluma bazalwane ngoba ine-dimension iyachubeka, but-ke ngifuna sibese ngiyabuya lapha athi why do I bring this? Usenasuphelile umhlangano noma ngabe umhlangano wemndeni noma kusebandleni naso leli demon ngoba liyakusebenzisa nje likushiye just like umoya engcwele ngoba Sathane ukopa ngikonje ngicela uNsathane isinikiniki nje ukopa into la ekhaya kithi. So namoya engcwele bekafika kubantu abasebentize ngale Old Testament ngiko labantu bekasinasakhulumile athi uthi uNkulunkulu ndawubhubha lesibinzi lesingaka. Then athi umoya engcwele nasamshile ngoba vele lisho nje iBhayibheli ukuthi bekahamba phinze ahlafika kithi sodele kutohlala. Bekasinomprofeti nasakhulumile nase-ke ebengathi sobile kuma-senses akhe. Umbone sudliwa amahloni sobheka phasi bamtshela ukhuluma nawe hawu mina yibona bese ngishona just like umuntu nje nakwendeke inkonzweni mhlambe yebo kasekuthanzi kangako ukuthi umbuso uyawaphasa uyaprofeta, but nje labanye beni bangakwadi ukuthi lo mnyaka kuyenteka noma ke lo mnyaka umve nje inkonzo ngoba uva nasekuthulile pho haleluya uve phinze kuthule haleluya bese uyeva ngijova uNkulunkulu wena bayitola bayakwadi lo laba namhla basakwadi ngijova uNkulunkulu wena phinze athule ngithi mina uvulwe sebakhala kwehle isiprofetho. Leyo mzalwane lo asinakafika yebo kona ngoba nansi siyakwenda sakwenda akusho ukuthi usuke ungekho engcondweni yakho, but nje under the unction. So ngicela bakubambe-ke bazwana ukuthi nangasencele uyangenona nje Sathane ube lukhuni nje bathi manje lokhu ucansuka lokuduba seyini
qaphela ukuthi uyindlu yani, lakha kunamagama lathi uyindlu yani, nawubona abantu bahamba akusibo abantu lapha, diyindlu, labantu bala ngekhathi. Kumuntu kunemuntu kunento. Ngiko nje nasesifundisa namake mtshali kuthi kwenzekani encwadini yaGenesis. Bla bla imnanzi ke lethi into lethi. Asibuye ke ngoba sebakubambile ke bazalwane. So le spirit samamon lesi sokuthanza imali ukuthi nasila ngekhathi utawubona ungashiya nenkonzo sogijimile sekunjani ubona nje abazalwane sebamayini minded nalabanye bafundisi kushumayela ukuthi bashumayela imali. Asibuye ke phinze futhi umfundisi wakhuluma ukuthi hey kudla abazalwane. Okay siyafakaza vele sonke kudla kumnanzi. Sathi ke kudla kucotshisiwe. Ngabekisa ke ukuthi ngiboleke legama lamamon. Kuthi kunemoya wekuthanza kudla. Lokho nje uyakungena nje. Bakhumbula abazalwane nje besolo sicela abazalwane ukuthi kodani bazalwane sitothandaza kalozitha ngoba siyathi lokuthi kunje. Sakhuluma ke nangamagama lokuthi iBhayibheli lina ufunza ngeversion yeSwati lithi balinzi bakaIsrael badinja bathi golwane bayakuthanda kudla bayakuthanda buthongo abakhona nokuthi bathi buku bathanza ukuthi bunyalala. Sathi iBiology ithi ungadla vele kuba khona nje ukuthi ngathi ngabe uyalala. So kuma-honor prayers leni yakiyo bazalwane kudla sibokugcina ngabo lesine. It will help you ngoba lo mtemba naso sowudlile sowudzinga lide. Phindze sichaza ngelisonto ukuthi sinenkonzo bazalwane ungaphuma ngabo 1 noma ngo 2 ungadla kufika buthongo after all vele khona ukuthi ngirelax namhla kusasa ngimsebentini nalabanye kube khona athi nabetha kalozitha ukhanze uyetela khona lapha kudla abazalwane sachaza kukhona la kuma video ngicela ukuthi unikete isikhathi ngoba each and every time siba nabantu labasha ukuthi check the above videos ngakhona sichaza khona kabantu. So sithi ke le spirit samamon sokuthanza imali nokuthanza kudla uma ke sekula emtimbeni wakho ngekhathi kwentiwa yini lo umfundisi nakathi kutawuzilwa uthi khanze ustressed nibazalwane uvamile ukuthi nawuthi nje kusasa akudliwa ukhanze ukuthi nabavuka ekseni ngabo khona labo 10 sobona sebanento ingopho sobona akusasependeki noma ustressed lengekhathi kodwa kuyenteka khanze kushaya bofoni akubhizi ekhaya kusetshenzwa umkhanzo ukude ingopho lesikubala ukuthi stress ngiloko ukuthi life is a series of words. Lo muntu akazili kuthi nje ubhizi uyasebenza la ekhaya utawudlala kubo 4 but ungathi uyamemetela athi kusasa kudliwa utabakhanza ngabo 11 bo 1 ibozolo bayaphela ngoba stress senta lokuthi nje lo munye uyancipha nje emtimbeni. Then ke naku ke loku profound ngiloko ukuthi le njabo bo Peter to get behind me Satan uma la ngekhathi sekungena umuntu la kuwe wekuthanza kudla uma kumfundisi noma umpostoli noma ngibani amemetela ukuthi siyazila kuleli veki shothi wena kusasuwe kune spirit sekudla le spirit ngizo lesiba stress kuthiwa wakudliwa like nabandibuda nje ngoba nababishop bayibukela ivideo la kuthi why okay ngicala la kibo ngoba nathi uyatibona ukuthi tinkunzi malanga kwasho umnyango sithi yahla neke ndakhuluma lokuningi but ke malanga sachubeka ngoba nyalo sibhizi ekhembini sezinje sente na ivideo batho khona bazalwane sibayithole lokho ukuthi uma memetela umpostoli noma ngibani athi kuziliwe lelo kwenta ukuthi ebandleni inkonzo yefasting inciphe ukuthi kungene ngiyaliboleka legama lamamon ngoba nasekhembini ngibatshela kanjalo bazalwane ukuthi ngiyide langa la noma ke leli kahle letawuvakala ukuthi kudla kuseko mamon but ngiyabekisa ukuthi une spirit zamamon sitakubona uphokwehle wenyuko ufuna imali wena spirit lesithanza imali so nalapha na spirit sekuthanza kudla sesilanga ekhathi utaba stress vele asidli kanti sengishitha ukuthi bazalwane inkonzo yefasting lesikiyo imnanzi nathi nje sibuke lapha elisonveni ukuthi tase kuba khona ukuthi ke ngoba vele la khasi ngato tonke inyama ungacabanga ukuthi inkukhu ingulube yini tabe kusiwa lapha naloko ukuthi ke na ucabanga nje kusukela ngabo lesibili okay thina ke ekhempini kusukela nalemuva ekhempini ngoba ekhempu sacala la kuvala tikolo ukuthi solo uNkulunkulu sishitho kubantwana saxolisa sathi thathana sizibithe ekhempu wathi uNkulunkulu ngisafuna kulungisa nini as a team ngiko nje ngichamuka ninje lokuthi kuthi asekulungiswe thina sekume nje abantwana sebaphekelwa sekukhokho letinto letingalungi sothi kukhempethini so siyacabanga ke savele sathi kudla siyakunciphisa ukuthi nje hle sithi bekuba khona sithatha abo 2 days lapho siyathi ukuthi kunathwe manje lokho sesithi nyalo sithathe phinde futhi sicele nabazwana ukuthi basibambise. Think of this ke le ngicela ukuthi unqobe lo moya wekudla kakhulu
ungade uba stressed. Akuzange sekwenteke ukuthi sicele bantwana ngoba sibone ukuthi bantwana siba equip phela sekuta i-third term nyalo. Hey, i-third term bekunene. Selimayela lokugcina. Phinde nebazalwane sicelile sibonke bothishela like bo speech day. Umntali ubamba sandla angene ofisini nemfana wakhe. Basho umfana lesikoleni uperforma kanje. So nalapha sicelile bothishela kakhulu nebatali. Kuthi ngiloya kungena ku-fasting. Iyona le bakhona besolo sicale nabo bakhona nje abantwana lokhona so mfundisi nami i-fasting ingenele. Sathi kulabanye lokhanza la sekunjani. Sicela ukuthi kube khona honor prayer nje kusasa. Sibacelile bonke abazalwane. But siyathi-ke ukuthi ngathi bekulukhuni ngona ukuthi umuntu ede honor prayer angakazili. Sathi kude lesitabe sinayo lo angakazili. Siyacabanga ukuthi nekwenteka inombolo inciphe kusasa njengoba sengishito. Ngeke nje nithi ngokuthunya uNkulunkulu ang-address lokho ubona ukuthi akusuwe man. Deal with the person inside you. Umkhudi nje wena. Dawustakala mina after all la uthi nangidla nje ibhido nginathe emanti bathi ngiyagula noma ke ini. Hawu ukhute lo mntima. Get behind me Satan. Phindze nabantwana sitho sathi leti genge leti liyathanda lokudla labo KFC ngiyaxolisa kubese nje bandla. Sathi siyacela sibantu bami sibe siyendele fasting lena ukhansi labanye bakhona ukuthi through iviki lonke bakhona ukudla leti bhitho bakuyadliwa kube nombila la siyadla nje in fact sichazele ema video ngetolo ukuthi mbamba siyadla bazwana sekuthi nje le stress kuba ukuthi mina ngiyayithanda inyama ngoba vele asidla itinkwa emabisi emacanza animal products naleti into leti asikudli leti into leti then ke sachaza sathi kumnanzi man so bantwana labanye basibambise ke labanye kube khona ukuthi vele abaphekelwe inyama nalapha ke sicelile sathi bantwana bethu abafake ama uniform anybody ngikho nje selithuba leli lokuthi simemethele la social media sinawo ukuva lokho nawe ngicela uthathe umfana diningi into edendeka kubantwana lapha sitabe sibafundzisa phindze futhi sibe sithandaza sicela ukuthi bonke bafake ama uniform sekuthi nje this time usiyati ukuthi bantwana babidile ku one day service kuyaba khona sibatolungisa kudla sikhutha lo moya wekudla nalokho nje utawubona vele uyakhanza labanye bantwana siyabathi njengalapha nje akusibo lokuthi ngoba labanye taba khona kahle kusasa kungilesihlanu ngaphandle kwalapha labasolo bachubeka nathi fasting abadli but uyomkhanza ukuthi ekseni akavuka angadli incwancwa angadli macanza angadli tinkwa so stress yakona lokho ngiyabonga nje ukuthi labatakuthatha bakase serious utawubona naye lempendulo lento abazwana ukuthi babalekile indzaba ekuzili akusibo nasingakakhuti lento lengekhathi ngoba abazwana vele sekukhona ukuthi bangiget behind me Satan abafuni futhi kuvuma ukuthi bangenwe ngisathana that's the challenge phindze futhi acela ukuthi bantwana ngoba kutabe kuna prayer kusasa then ke emagede siyavula ngalo 11:30 siyaqala siyafika kube kubhaliswe konke so that ngabo before 12 noma nga 12 sesiyaqala sicelekele ukuthi siyahamba ngoba kuba nesikhathi ekuthula kudliwe kufunzwe livi kuthule nje ukuthi thu so ngikho lokuthi sachaza ukuthi lenza besikhathi ukuthi ibe yinengi is because ubana nesikhathi ukuthi vele anyways kusiyekuchazela phindze futhi bantu lokufundza leselapha sethu semuva lokufundzisa kuba khona siyasidinga lesikhathi so from there kube khona ukuthi until after 5-6 then ke kube khona ukuthi sibita ukuthi camp manje sithe nje kude lo lale mission ngoba siyachubeka thina sibe netinto lesitendako sacela sibantwana bachamuka khashane ke batatholela indzawo nawe nje utawulungisa kube khona ukuthi bathi gozolo bese ke sebabuya ngelisonto siyacala just like ngabenda nje basekhembini ukuthi bese siyacetha kehanjwa le after 3 shothi ngelisonto sebakhona phindze futhi nga9 sicela nakhona basibambe leso sikhathi nathi ke labadzala singenele inkonzo yokuzila sibe khona kusasa phinde nangemgcibelo is for everybody ngiko nalokufundisa kwethu sitawati ukuthi ngoba kufana nokuthi nje siye lapha etulelo fini ukuthi besingathi nje simemethela ukuthi kuziliwe siya lapha etulweni sabeni siyabona indzaba yelitulo ukuthi kwentekani nani lizi liyaqala nje litulu sokuchamuka sangcotho so bazwana siyabacela ukuthi babe khona futhi bathi preparation ukuthi abasdisturb bavele bethe kutohlala bese uyathandazela ukuthi ungabi stress mina ngeke ngisekhona siyacela ke ukuthi ba indicate bazalwane nalokuningi lesingakusho lekutaphinze kulandzele ngoba kule camp kuningi lesikufundzile sitawuphindze siniphe nayo indzaba yobosikhumba sikhwama nje get ready ukuthi awufunza while iBhayibheli lithi liwayini lelisha lithela kubosikhumba sikhwama utakubona lokho ukuthi kutakusita kubona ukuthi ngiyibeke kangaka nje so kwalahle kabosikhumba sikhwama sitawunipha nako masinyane kwanyalo nje ngicela siwuhlaba umkhosi siwulawule ukuthi kunje
bantwana with their uniform. Kakhulu-ke sinalokuthi bazona bakulungisiwe nasemabandleni konke ukuthi ucela ithuba ukuthi nje kufana nokuthi siya lapha kaSomhlolo kunenkonzo lokuthi akusiko sibantwana kuphela, even nangalesonto asiteni isitokuphetha i-fasting. So nawo nathi atshela nje ukuthi ningadli, kodwa akusida nasemtimbeni. So don't stress yourself. But-ke uma uthi awuthandaze emva kwale video le, kunokwendeka bese phindze iyasuka. Kanti usathane uyade ukuthi kunetindlo lo ngeke uSijesu lolu hlobo lolo, Mateyu 17, aliphumi ngaphandle kwekuzila nekuthandaza. So kunetindlo leti ngeke tihambe until uyifake le nkonzo le. So sibambiseni bazalwane. Bese-ke asikhuthathi lokuthi umfazi hayi ngiyayibamba la ngakhona ngoba ngingosolo singakusho. But bakhona laba vele laba ngesheya kwetilwandle. Nokuthi bona abasijoyine ngamini nje. Bekhona ukuthi nabe bosuke ungakakuva lokho, ngena namhla kungelesine uyithathe inkonzo. Emva kwaloko kube nesikhathi sokuthi sowubusisekile dabe siyakuthola konke lesikufundisa. Otherwise lokho bazalwane kukhulu futhi uNkulunkulu asimangalisa ngakho. God bless you. Amen.